ev cejne jî weke cejnên dî, lalej, çolew, rêwresmên ayîniyên cejna çileya zivistana êzdiyan bi fermî nehate gêrano. Bi tinê çend xêzanekên kêm hatîne seredana perezgehê bikin ji bo gêrana cejnê. بريار او بريار امير ازديا امير تحسين بك وبريار باب شيخ ازديا وجفات روحاني كو ريو رسم نينا جيران حتى او كتشو جنت ازديا دست داعش داماين دست وان خلاص بن او دفرت ازديا يعطانو كماين دست داعش دا او جي او دفرجي رزقار بن وخلكي ازدي بزفرت مالت خو وجفان كامبا خلاص بن الدوره دي بريار او بدكو ريو رسمت ازديا بين جيران جبلی دوعاین وان ازدیان هنداخازی هنه کو ایک جداخازین وان رزگار کرنا کچو جنن ازدینه لبن دست داعشه. داخوازی ما سرکی پیشی دایکو خوشکین مال دستی دجمن دامد وی بخیر و سلامت بین عیداما جماعة الشيخارين بيقرا بكن بصاغي وسلامتي أنا موزان الشادر كادينا والبرفي برفي والبرفي جمالي برفي سرماي قالك يا بزحمته والعيوان هو خراب تربي غازنينا همو تشنينا همو خدای داخوازی ما اب اخسیرین ما اب داکو خوشکین مال دسته وان کافرادا مذبی جاکی هاتوانا و معیدا هما پیروزی کروا و معیدا هما پیروزی کندیسا پاپ خدای شنگال وطنی ما یاو آخا ما یاو و امتی بوینا و عارب خدای ججنا چلیا زوستانê dikevîte sartirîn roja zivistanê û êke ji hev cejnên êzdiyan. Lê bo demê sê salane wek êzdî dibêjin. Ji ber ew bûyera ku li sê aba 2014 bi ser wan da hatî li ser destê Daişê. Weke cejnên dî bi fermî rêwresim nahête gêran. Îsal ji êzdiyan bi fermî rêwresmên cejna çileya zivistanê negêrano. Weke ew dibêjin cejin nagerin. Heya ku kiç û jinên wan li destê çekdarên Daişê nehêne rizgarkirin. Taif Goran, NRT. Perezgeha Laleş.